Ibeting chua ilungta pen mene na mai chit keu ze kreuze kana mamai gumara sam news kedere insa Zeme kona salya gara dele Bharatiya Janata Party BJP gu government chuna Tripura ga pungzab mene chit keu ze kreusna kamai Prime Minister Narendra Modi gu birthday panaka hi mai ge keu ze kana suna ibz che good governance campaign ki be gwang te be silam ge sampowang be teuze Tripura haram ge bam bekla kile ne kya tetse bamgulei ze sokri ki urze te me official ne danai chit keu ze kreu kamai ge sale official na sa ze Tripura gu chief minister Dr. Manik Sahane pogo body pe na psuite pe senior minister na top official ramenuize proti gore susanso good governance in every household kalakile ne ge ki be gwang te be selam sampowang be teuze central government na state government gu scheme pezet kacham be tatoran ranga be Tripura gu district le ne ge teto khamlu ra hange hedodam sam kai de leize sale sokri ki gu reze te me official ne saze apo good governance campaign ki be gwang te be selam sampowang be ze kruke sambe tet ke gu lei chige Tripura gu chief minister Dr. Manik Sahane official ramadu rangai ze apo campaign je kahangi benai ka lu be maning festive move ngene tet ke ra lei ze sale Assam Udaigiri district kangya bambe klo poine ge milung tem rim sim ge be pepeze pipe minating kumadai kana pui pipui midu te cheluze kachai pum ka kaduira bilei ze sale aipo hero be pepe ting mik je te be ka pai ke zeng coming ge petele kane kachai pum kachai boloi lu bachang rehote chimera mane postmortem nagum takne pipui mi chai belam chimi rahange kachai pum lepira robam gena supera beting mikche hechit ke zes rok mage kachai pum supera de leize sale zai te tibetenik ka hechit ke zes kui rimage mi pui mi dute cheluze kachai pum ka duige peune Udalgiri Sadar police station ge surrendered pane mi pui meeting kuma dai kana puidu te chete leize police tage pegut ka pegne mi pui mi sai belam chide leize sale mi pui mi ne police tage rangai ze pane mi pui mi nge na ge du phiaze ba mehigne pacham begana wangze krek chat kai luze kachap ka duira bilei ze sale zai dana chit ke ze kreu kamai ge local court samram be ki ne mi pe mi du police ku custody ge tingna mi pui lang kreu ze madai bang ra hange sam hepet kai de lei Tamenglong district Manipur ge mi ka ba be electricity tingna mi pui kana ku chum wongmak pe ze ge ne tatura bara meh kai ni ze public ra meh re ze bam de lei ze sale anui hai manane chigai ra electricity mi ka ba be tingna mi pui kana ku chum wongmak pe ze ge ne Tamenglong district headquarters ke mobile network siaka sangte tize mobile service system me kuntang kai madai 24 hours network pengam lakti zai minami songa mane panuigu mobile phone switch off to kamni ze Tamenglong district headquarters ke mobile phone pemi page charge to ga rakne le kai de le kane minahang ket gu mobile phone ge charge to ga be mi rangkang kang ringelu de le zai Tamenglong district headquarters ke mi ka ba be electricity sachi banai mi ka ba be wong pe ze ne bankers post office na online gene pita mi de te mer mahange mata te do lak se bam dele chiruna makche lesi na marame panugu terminal exam hange kada ze lesi pira bedu mi ka ba ba wang ma pe gene te ko bok che bam dele asam ke de go body pe mer ma wang dui ze de dam sam be ki ge high clator ze sam sa be deputy speaker of Assam assembly numol mom in ne danai chit ke ze kru kam mai ge sa ze Assam assembly gu altam season hakara tingu sam ka ki be do namai chitkeu zekre ko na mama ge na bam chu ze chitkeu zekre skui mama ge chang bam bulei ze sale Assam assembly gu deputy speaker numol mom in ne sa ze apo autumn season Assam ge de gu body pe mera me wang dui ze kara tingu sam ki be ta do hange bil kre ku chum panuita ge pewang zala lei zai kada be bil kana ku chum du kaisi kai gu lei zai na apo bil kre ku chum de ge Assam ge de gu body memra mena de dam sam kai ze Assam assembly gina bill pass to gai gu leize sale Assam assembly gu deputy speaker numol mom in ne saze Assam sokri ne autumn season hakara tingu sam ki beta do hange opposition parties ramene machi ne ze nebera menai issue rame mpoka rahang kadalwai luze la de leize sale Russia ne Ukraine ke de sugit se retu zbambe zinai chit ke ze kriket tak mai ge tingna mi pui haina
200 days tang di delay zai Russia na Ukraine nam di ramege reitu gwit sabam balamge pathau di bar me ranglia ga radale Ukraine kdai gurase te pe President Volodymyr Zelensky ne saze Ukraine spy bora mene Russia de gu spy bora madu rengi zabambe so maglut suize reitu zabambe counter offensive gene haram palang cham je kdai te be kilometer chang nasi Russia bagane phet phekare de le je sale United Kingdom gu defense ministry ne saze Ukrainian kdai gu spy bo ne Kharkiv region haramge punui rengam pet sabam de le je sale Kharkiv region haramge Russia de gu spy sabe nai kdai te belamge psuite be pe ne Russia spy le ne du Kharkiv haramge ne punui ring ting ripen ngam nu razai kasia begena zudak pe ngam nu rahange close te kan ron rahang rangai de le Ukraine kdai gu deputy defense minister Hana Mayarana saze Ukrainian spy bo ramene balyak namdi punui ne Russia bagne lurai kham lu de le je sale Russia defense ministry ne saze punui ne Ukraine kdai Donbas region haram Ukraine spy bagne phet pet kai je lung zena te be kdai ke changhim chang rahang je gene special military operation to ra rakha ga be lu to ru rahange Russia spy bo rame balyak nai izam namdi gine bamram du ku hro gai je Donetsk region haram ge panu gu spy bo du te prensi gai ra langai gu le je sale zinai chit ke je cricket tak mai ge Queen Elizabeth II hagwang pui Elizabeth gu chingbung Scottish haram hagwang ki ket kai ba bam Balmoral Castle gene hagwang pui du London pongje kachai ba bata to rahange nalang beteze de beitu te chu gai de le marasam pogamene sa je zemina chang sang si mene hagwang pui chingbung pung perabem fui him dige sapria bangje Queen Elizabeth II patingkum riaks kuise surok pui tingkum riaks na ria hagwang bamra ke dungje kedai ready digu hagwang kedai te bege hagwang tu tilang bapui du hingeu te badam pe gai de le je sale hagwang pui Queen Elizabeth II patingkum kaming yogene hagwang bamra kene dungchu beze pepe King George IV kana ke zis rok tingkum changket high squeeze ring yegu na kumge chadi bechang ke Britain kedai gu hagwang bamra ke dungchu je hanai kumria je dungai be pui de le hagwang pui Queen Elizabeth II go chingbung na mai chityu je kru ko na ma mai ge Holyrood House St Gill Cathedral tage kaize jomai chityu je kru ko chum damai ka changbam je hagwang pui Queen Elizabeth II chingbung chityu je kru ma dai sumai ge neilimbe ne London Buckingham Palace hagwang ki me pungwang gaize House of Parliament Britain kede go body mera me wang duize hedo dam beki ge je gaize chityu je kru skui ma mai ge Queen Elizabeth II du Westminster Abbey kachai ba bata to gu leise sale ai gena na mai gu mara sam news ka loi ga de le pi guys an kinga ni male indu to de le